Aya paabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online live streaming. Pagmasusyan tayang ngeni ing banal a misa, para king Miyerkules ning kaduwang pulot metong a Domingo ning karaniwan a panahon. Antimurin, pagmasusyan taya, ing mumunang aldo ning novena, parangal king Virgen de los Remedios, para king kana mapulot pitong banwang anibersaryo ning koronasyon kanonika. Pakyabe tala naman karing panalangin tamu, kaniting banal a misa, ing kapasalamatan at ring kapagnasan ning radyo, ning kekatamong Archidiocesis, kambeda ring talapagobra, ring talapakiramdam, at ring mamya kasaupan, anting pamagsadya, para king kawalong banwang anibersaryo, ning radyo ning kekatamong Archidiocesis, DWBL 91.9 Bright FM, king daratang a Setyembre a 7. Ingke katamong kapag masusyan, ning banal a Eucharistia, panimuna ng Reverend Father Edgar L. Panlilio, kura paroko ning Christ the King Parish, Kakutod, Angeles City. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklad. Mititipon tamo, king lagyunig pa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing Diyos ting kapanayan, amangat mo kay katamo king sablang tula, ang pong kapayapan king kasalpantayanan, king pamlatanan ning upayan ning banal Espiritu, mantabeya kay kayungan. At keko antimurin. Agkatangko puring sabla, pati na rin makirandam king radyo ni Ketanga Diocese, ing DWBL 91.9 Bright FM at Manalbe karing live streaming na idawan tayo ining kapag masusyan ning banal misa at igatang pamipasyag kapasalamatan karing sablang kalam na pagkalab ning Diyos kay katamo lalo na ing kalam na ning biye. At batang lalong maging karapat dapat miyang pangating banal misa si siyang tapat paingulutan ting katamong agawang kasalanan. Ginong Yesus, ikaw mitatalakad kaya kami king bayong biye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginong Yesus, ikang mamatawad ka rin kasalanan mi, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, ikayong papakan kaya kami king katawan ang pong daya mo, Ginoo palulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, kimbiye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ing sablang katutuan manibat keka, at bukod mong ika, imagdalang pamisan meto nga puso. Ipagkalob mo king kekang balayan, ing tulang makarandam king amano mo, king balang swala, at ingkaw king kekang pangatsu, bigit king biye mismo. Nanusanang ding sabla ng agyag niting lilipas sa yato, magserbilan dalan na midala keka king kapayapan,
ning kayarian mo na ena ay biening yato. Itiyaduan mi, king kamulataning ginuming Kristo ang anak mo, ang mabiyat magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonica. Pihong at atandanan niyo po, kapatid, nung makanano kaming may gobra, at migpakapagal aldot bengi, ban kami maging pabayat kenuman. Samantalang panaral miya ke kayo, ing maya pabalita. Saksi kayo ating Diyos, king meging tapat kami. Mayap at masalese me kiabe, ke kayong talasal pantaya. Antimoing kabalwan yu, meging anti keng tata king balang metong at metong ke kayo. Pepasik nanganda kayo lub, pe matulan, at tinablok mi biye tapat king panimanmaning Diyos. Aminawas ke kayo ban idake king keyang kayarian at ligaya. Itimu naman ing sangkan, nung bakit parati kem pasalamat king Diyos. Uling inyang penaral miya ing amano na, matula yung tinggap, anting amano na ning tao, nune anting amano ning Diyos, at tune namang king Diyos. At iting penaral mi, mayayakit kimbera, ding talasal pantaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. O Ginoo, sinuri mo ko at kakilala mo ko. O Ginoo, sinuri mo ko at kakilala mo ko. Nuko mo malyaring munta bantakasanda ka. Nuka rin da ka malyaring asa likutan. Mukyat ko man kimbanwang matas, at syuka ka rin. Nung magkera ko man king karin anding mete ka rin, at syuka mo rin. O Ginoo, sinuri mo ko at kakilala mo ko. Sula po ko man lagpas king aslagan, manuknangan ko man kimpe kamalaw talugal king albugan, karin at syuka, bamo kong tayran, at syuka ka rin, bamo kong sopan. O Ginoo, sinuri mo ko at kakilala mo ko. Malyaring adwan ko king dalumdum, ing isalikot na ako. O kaya king sala ang makapadurot ka ko, ing maging dalumdum. Dapot ing dalumdum, maralumdum keka, ing bengi, masalang antimong aldo. O Ginoo, sinuri mo ko at kakilala mo ko, parangalan tayo ing mayap a balita. Ing Ginoo mantabi yake kayo. At keka antimurin. Pamipasyag king mayap ng balitang Kristo, agpangkang San Mateo. Ligaya keka, O Ginoo. Jesus nga na, makalunos na kayo ikong iskriba at pariseyo, ipokritas, may ngari kayo karing pantiyun na pinunturan maputi ang masanting akakit king luwal. Dapot kilubmit mula king sablang tinat at karing butol da ring mete. Makanyan kayong mayakit karing sablang tao. King plalalawan balamo mo anti ka pangayap. Dapot kilubmit mo kong pamagkunwari at karokan. Makalunos na kayo ikong iskriba at pariseyo, hipokritas. Kagawayo lang mga santing a pansyunding propeta, at palamutyan nyo laking monumentura ding mga ipatao, at ngayong sasabi, nung mabiyen na kami sana, kanitang panahon da rin kaya kaming pipumpunan, agyang nananda kami, kay makyabe, king pamakamate karing propeta. Ikayo na mismo tatanggapan nyo ng yeni, king kaya kayong pamagsalita,
king anak dokopin, detang may kamate, karing propeta. Sige, isunduyo itang pingmulanda, ring pimpupunan niyo. Ing mayap ng balita, ng katamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Bayo ing pamagbayo, ating sakripisyo, ating misakripisyo. Dapat kibat na ning sakripisyo, ating makapanenayang benepisyo. I repeat, bayo ing pamagbayo, ating sakripisyo, ating misakripisyo. Dapat kibat na ning sakripisyo, ating makapanenayang benepisyo. Alimbawa, ing ginto. Inginto dumalan niyang sakripisyo o sakripisyo na ning purification o pamaglinang. Dumalan king api ning pamaglinang, ban maging tuneya, maging yang authentic, maging yang totoo. At yung benepisyo na niti, maging yang mata sa balor, maging yang makamal inginto. Ing meto nga perlas, makanyan mo naman, nanu ka rin po yung parokyami king Christ the King Parish, king March 4, 2024, magmasusiyang isyo. Retang magday, itang sisisid, sirande, kunande, then kiskisande, dumalan niya naman king sakripisyo ning pamaglinang. At iting benepisyo na, maging iyang makamal, maging iyang malagong meto nga perlas. Pisabihan tamo yung pamagbayo. Ado pangal do'y milalabas, inyang pong pagmasusyan miya po, karin king pulong kakutod, nung rin niya po makatalakading parokya ng Kristo ngari, pulong kakutod Angeles City, pigmasusyan miya po yung kapiesta ng patron ng baryo. Yapin po San Agustin ng Ipona. Na balukot pong apat na parokya king katanga diocese na migmasusi kapiesta ng San Agustin ng Ipona. Nung rin po ining Santong IT, balo tamo po may makulay ing Vienna. Pwede may gawang pelikula. At no sigurong gawang tayong pelikula, ing title na ning pelikula, The Changed Man. St. Augustine, The Changed Man. Nanu ka rin kim Vienna, dito ka pa magbalik kim Vienna, may bayit ka rin Tagaste king Africa, na bayo itang kayang pang-converti, beging yang sutil. Betong yang beging yang pasaway na anak, ang timurim, pinakyo na, ing sablang besyo. Ako pisasabi parati po tayo magpamilya ako kay parokya, siguro, nung atin ng shabu kanitang panahon na ita, mig shabu yan naman ni San Agustin. Kasi pimpo, taga pong libanangan, aranasanangan, ing sablang bisyo. Lives in hypocrisy. San Augustine lives in hypocrisy. Na pamagbalat kayo. Na sabihin, pamagbalat kayo tang taliwas king kaburian at katuruana na ning apong Ginoo. Ulapin po itang sobra kabyes nana. Alang duda, biyas saya San Agustin. Inaping sobra kabyes nana, pati ang apong Ginoo, na kikilawala, maging manikiis. Manuwala king apong Ginoo, manuwala mo itang kakayahana, itang kabyes nana. That's all. Agyo na nangan. Pero hanapin, he was unsettled, he was restless. Eya miraton. Dapat baluta mo, migbayo. Migbayo ya Agustin. Meto nga maragul impluensya, ing maragul ng sakripisyo, nagewana ng kayang pakamala na ima, Santa Monica. For 18 straight years, taga pong kimpanalangin, kimpamanantabi na ning kayang malalindong Santa Monica, ikwaneng apagbayo, Agustin. Ang timurin, he was converted to faith. Karin king Milan, Italy, inya pong may inspirasyon kaya, ing metong obispo ning Milan, San Ambrosio,
Nanang lukarin, mig sakripisyo mo naman kaya, mig bata mo naman kaya, kim pamanusok masanting kaya. Inyapin, o iting maging benepisyo. He was converted to faith. May pabinyag ya, kaya ba't alwa mo ita, linubya seminaryo, kaya ba't may yari ya, may pari ya. At iya mo maging pari, maging pang obispo, of Hippo. Kaya po, sa nagasin of Hippo, o ning Ipona, at siyempre, a great saint of the Catholic Church. O meto nga maulang santo ning Santa Iglesia. Pero, tapin, king akamtaning pamagbayo, pauling sakripisyong gawa ng imana para kaya, yung sakripisyong gawa ng, ang pong inspirasyon gawa ng Saint Ambrose of Milan. At siyempre, iyan mismo, tebili na, sinakripisyo na, itandati ng biye. Itandati ng panlalawe kim biye. At may balik yung loob king apong Ginoo. At migit king sabla, ing maging benepisyo kaya, mika kapayapan niya. Mika karatunan niya puso. Inyapin ewari nga na, Ginoo, eya miraton ing puso ko hanggang eya mandatila keka. Ana. Miraton ing puso ko hanggang eya mandatila kaya. Inapin niyang migbalik yung loob king apong Ginoo. Ita, mika tunay ang kapayapan, tunay ang karatunan king Biena i San Agustin. Ang Biena ng San Agustin, nung akit taya, ikang wake-up call. Ito yung pampagising. Ito yung hoy gising, hanapin. At nung balikan tayong ebanghelyong mi pasya king aldong iti, the words of Jesus are wake-up call for the scribes and the Pharisees. Dening maging amano na po ning Ginoo, king ebanghelyo, ito yung balang pampagising, karing eskriba ang pong Pariseo. Wake-up call for the truth. Nanu ka rin, may biyebiyela king kalaraman. May biyebiyela king hypocrisy. Pamagbalat kayo. King harap daring tao, bala mo, ninuila. Pero matutuwanan, ilang magpapasakit karing tao. Karing maling alimbawada, karing maling katuruanan da. Inapin, oy ting, amano ng Ginoo, parating makapatungkol karela. Naburi na pong abayo ng Ginoo karela. Gisinga na la, kining kanilang pangapangungot king hypocrisy. Jesus did not have any second thought exposing their evil ways. Pumika doon sabi, mika doon isip na tagang, bakit napin? Ingkamal yan da rin ng taong areni. Dahil skribang pong paristo ngayon, uling buri ng apagbayo, karing maliling pamibibet panugali of their hypocrisy. Kasi hypocrisy is not just fooling others, but it's an offense against one's true nature. Dahil pamaging hipokrita, alwa mo itang lolokwan mo ring alwa. May gitking sabla, ninong lolokwan mo po ang maging hipokrito kang pong plastic o horakan ka. Nino, alang aliwaing, kekang sarili. It is an offense against one's true nature. What is our true nature? That is good. O iting katamong tune naturalesa. O iting likas katamo ing mayap, ing kayapan. Napin the words of Jesus are wake-up call for the truth. While addressed to the scribes and the Pharisees, they were also addressed to its one of us. Iting amano, elamo ka ng skribong pampariseo. Nung naling aman papagising ng Ginoo, para lang mo naman king balang metong kikatamo. May the words of Jesus, therefore, serve as a call to the honest self-examination. No? Call to honest self-examination. Kaya usan la king tutong pamanyuri king atamong sarili. Isakripisyo detang emakasanting, isakripisyo retang emakakayap kaya katamo, isakripisyo retang taliwas, at ayon katuruanan ng apong Ginoo. Ban kanita, na nga akamtantang benepisyo, so that they can bring out
Okay, can bring back the innate goodness that is in each one of us. Ban kanita, balik tamong pasibayo. Itang nanong likas kay katamo. Nung nanong naturalesa kay katamo. At nanong likas kay katamo, likas tang mayap, likas sing kayapan kay katamo. Uting maging sakripisyo at maging benepisyo, apintang pakitang pasibayo. Apal to tang pasibayo, ing tunay legwan ning pangatao tamo. Likas tangang pong mga santing, likas tangang mga lagu. Uling itamungan, lalang tamo, kingwangis na ning apong Ginoo. Amen. Pakamalan kong kapatad, palpikasalat tamungan at binang mangailangan pamanatbus, manalangin takin Dios ing patawaran nor ngatang kasalanan, ngatapong manalangin, Ginoo pakaluluwan mo kami. Ginoo pakaluluwan mo kami, para king makalaganap a kapulungan, mit mong kababan na sanang tanggapan, king Espiritu ning Konseho Vaticanong Kadwa, ing eya lubos alang kakulangan at kasalanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakaluluwan mo kami. Para karingkekat atalastas da sana king ikristo, at inyang metong ama kapasubaling lugod karela, at nasa na, ing sagipanongan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakaluluwan mo kami. Para katangan, para tita sanang makasadyang mamatawad, karing aliwa, nung pang nasantang patawaran na kataning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakaluluwan mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada ring kekatamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa ning kekatamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kekatamong Arkidiocese, Antimurin, ding kapagnasan ng Pedro Yap. Iyuli no sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango nabye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo pakaluluwan mo kami. Oy paming at yubanwa, tanggapan mi ing palpikasala kengan, ituro mo keng maging mapaglunos at masadiyang sumaw at imoy ng anak mo, at parating mamatawad karing mi kasala kay kami. Tinganaduan mi, kilagyon ng Kristong Ginoo. Amen. Dahil tamo po para king pamagsadya karing ayin. Puri ka, Ginoong Diyos, limet mo siklupan, ulit kekakayapan, tinggap niya
kapatad, ing dulang ning Ginoo makasadyane, manalain kay ban kaya tamong daon matanggapya, arapaning Diyos ing pangmayapayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming mapamakalulo, ing ganap ng sakripisyong Kristo, gawa na king kang balayan, king lugod mo, pagkaluban mesa ng kapayapan at pamisan metong ingke kang banal na kapulungan. Tiyaduan mi, kilagyon ang Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabeya ke kayo. At keka antimurin, Itasyularing puso yo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat ang pong matulid. Ing puriyan ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin manoig pa, Diyos malugod, ang pong maganaka. Ampat mong makananuming lelanganing meto ketawan, makanyamya naman malugod binayo, kikpamilatanan ng anak mong pakamalan. Ulining merito ng Kristo, ding sablang lelangan susuywan daka, at ding sablang inatbus mo, matulid lang pupuri keka, at king metong mong puso, ring banal mong parangalanda ka. Ikami man, kambeding sablang anghel, palagayan da kang mit mong yubo, at ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita panigapumi, itugtugmeng espiritu mo, anti mo'y titi pangambun, kreting ayin mi, bampapanala at para ke kami, gawa na lang katawan, ang pongdaya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang beng mi panganyayaya, at bayod ng kusang loob din ning Biena, king pamailasa ang pong kamatayana. King wane ing tinape, pe pasalamatan akat pinuri, piraso na ing tinape, diwang na iti karing disipulo na nga na, kunan niya iti, ikayungan at kanan niya, uling iti ang katawan ko, namidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, king wane ing kalis. Pasibayo pe pasalamatan na kat pinuri, diwang na iti karing disipulo na nga na, kunan niya iti, ikayungan, at minom kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang panglanggang tipan, na mibubu para ke kayo ang para karing sablang tao. Ban kanita, pipatawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigagan na kayo, kanako. Ipasyag tayo po ing misteryo ni kasalpantayanan.
Anyangin ng gaganakan mi, umapamakallulungig pa, ing kamatayan ng po, ing pangasubli ng mebye, daraw miya kekaiting tinapin ng biye, ang po ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, impepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king kataw ng pong daya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong ng banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal na kapulungan mo, na makalaganap king meto yato, panmiganap ya king lugod, kambenang i-Francisco ing Papa mi, at i-Florentino ing Obispo mi, i-Pasiano ing Obispo emerito mi, ding sablang pari, ang pong diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula ng banding kapatid mi na minuna ng pepay nawa, kimpiyong kapanayan ng pangasubling mebye. Idala mula at ding sablang mayahong nabiye. King pakalulumo ketang masalang arapan mo. Pakaluluwan mo kamingan. Gan mo keng karpat dapat magkamit kimbiye alananga. Man kambening no na Birhen Maria, ingin duning Diyos, imbirhen de los remedios. Kambenang San Jose, ing pakamala ng esposo, kambering nun apostol, kambenang San Fernando, isang Gabriel Arcangel, at kambering sablang banal, na mi bebe kalugod-lugod keka, king keka baning panahon, apurian ang pangapaligayan da kasana, kikpamlatan ng Jesucristong anak mo. King kapamlatana, kambenang pong kaya, kagum na ng banal na Espiritu, sablang parangalan pong ligaya keka o Diyos, ikpang lubos mayupaya, manggaman king alananga. Amen. Ngeni po, malalangin tamit mong kapanaligan ng pong lugod kigpa, karing amanong tiro ng Kristo, kekatamo. Ipatawad mo ke kami ring salami ke ka anding pamamatawad ni karing ni kasala ke kami mga emo kami pay sa Ikabos mo kami sablang Maroko, igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pampagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ing talapangabos ming Yesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, ang poning ligaya, manggaman king alananga. O Diyos sa igpami,
Ing ginuming Kristo sinabi na, karing apostol na, ing kapayapan ko lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. E mula sana babalikdan din kasalanan mi, ngunit ing pansinan mo ing kasalapantayanan, ning banal kapulungan mo, at pamayapan ng pangpisan metungan mo, agpangking kaburian mo, ikang mabiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sa kapilanman ke kayo. At keko antimurin. Anti mong anak ng Diyos, ning kapayapan, pugayan tayong metong at metong, king waganing pamisan metong, anti mong mikakapatad. Okay, kapayapan po, peace be with you po. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan yatu. Makaluluan mo kami, makaluluan mo Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan yatu. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan yatu. Ibigay mo kay kami, ibigay mo kay kami, ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ibigay mo kay kami, ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Niyo ing kordero ning Dios, imlalako ing kasalanan ning yatu, nuwan laring mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat iagkas niya ang amano mo.
Para karing makiramdam karing radyo at manal